Tako, lep dober dan želim vsem skupaj. Prav veselje mi je, da lahko danes predstavimo program zimskega festivala, že tretjega po vrsti. Imamo kar nekaj gostov, vidnih in tudi kasneje vidnih oziroma vidnih na daljavo. Na moji levi gospa Elvira Hasanhagić, dobrodošli, ki jo že poznate z lanskega koncerta z Ramonom Vargasem. Potem gospod Simon Krečič, ki bo dirigent na drugem koncertu skupaj s Josejem Kuro, sicer umetniški direktor Mariborske operne hiše. In pa gospod Klemen Hvala, ki je pomočnik direktorice, kot se radno reče, pa rad se temu reče bolj po domače, umetniški vodja orkestra Slovenske filharmonije, ki bo predstavil prvi koncert, ki ga delamo skupaj s Slovensko filharmonijo v Slovenski filharmoniji, ostala dva koncerta sta pa v Unionski dvorani. No, naj povem, da že nekaj let, torej tretje leto zapored, uspešno sodelujemo tudi z Grand Hotelom Union, kjer bosta drugi in tretji koncert zimskega festivala. Prenašam tudi pozdrave direktorja Mateja Rigelnika, ki se je danes opravičil, ker je na poti, ampak seveda smo pa v Slovenski filharmoniji 2. februarja in pa v Unionski dvorani 4. in 6. februarja. Zdaj, sam program je sestavljen zelo raznoliko. Začnemo z precej sodobno, vendar izjemno zanimivo glasbo, potem nadaljujemo z opernimi arijami in seveda na koncu crossover z Queen Six, ki so ena taka zanimiva zasedba v Sloveniji, popolnoma neznana, vendar je v Veliki Britaniji zadeva popolnoma drugačna. Še to bi povedal, da seveda v tem času trdega, verjetno ne mehkega, ampak trdega Brexita, je še toliko bolj pomembno, da kulturne vezi, to čutijo tudi Britanci in to vedno poudarjajo, tako je bilo glasovanje o izhodu iz Evropske unije, kot sami veste, zelo tesno, je torej še to kulturno sodelovanje še bolj pomembno med državami. Ravno tako sodelujemo odlično tudi z ruskimi umetniki, kot veste, čeprav Evropska unija se drži nekaterih sankcij oziroma je imela sankcije proti Rusiji zaradi Krima in Ukrajine. Tako, zdaj pa mi dovolite, da jaz kar predam besedo tvorcu prvega koncerta, to je gospod Klemen Hvala. Klemen, izvoli. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi iz Slovenske filharmonije. Najprej bi povedal, kako je prišlo pravzaprav do sestave programa, ki bo odprl letošnji zimski festival Ljubljana. Namreč v Slovenski filharmoniji kot novost letos prirejamo festival z naslovom Novo leto z novo glasbo, ki smo ga začeli 10. januarja, nadaljevali prejšnji teden in tretji koncert tega festivala bo danes večer. Do konca festivala se zvrsti še en dogodek in pa kot omenjeno koncert 2.2. Festival smo zasnovali z namenom, da v nekoliko bolj strnjenem obdobju domače občinstvo seznanjamo z novostmi iz glasbenega sveta, doma in v tujini. In tu bi izpostavil 3 vidike. Prvi je ta, da smo za festival naročili nova dela. Sicer smo že sam festival odprli z revidirano verzijo skladbe Alavo Vita Žuraja, ki je nastala pravzaprav po naročilu Berlinske filharmonije ob podelitvi prestižne nagrade Klaudija Bada leta 2017. Naročili smo tudi skladbo Mateju Boninu za klarinet, fagot, godala in orkester, ki je bila praizvedena prejšnji petek v Slovenski filharmoniji. 27. januarja pa bomo krstno izvedli še skladbo Nane Forte z naslovom Vse najboljše, dragi Mozart,
Namreč skladbo bomo izvedli prav na Mozartov rojstni dan. Ob tem občinstvo seznanjamo tudi z novimi deli slovenskih glasbenikov, ki so nastala po naročilu iz tujine. Tako bo danes doživela slovensko premiero skladba Baka Nine Schenk, ki je nastala po naročilu festivala BBC Proms in je bila krstno izvedena septembra 2018 v Londonu v okviru istega festivala. Zvečer pa bo krstno slovensko izvedbo doživela tudi skladba Silence Andreja Makorja za solo violo, ki pa je nastala po naročilu festivala London Ear in je bila izvedena prav tako v prejšnjem letu, maja 2018 v Londonu. Poleg te skladbe bo slovensko premiero doživela še skladba Schrauben ali Vijačenja nemškega skladatelja Ena Popeja, ki je svetovno premiero doživela leta 2018 in sicer maja v sloviti dvorani Elbphilharmonie. Tretji vidik pa je seznanjati občinstvo tudi z deli, ki so nekoliko starejše letnici, ampak v Sloveniji še niso bila izvedena. In tu bi se sedaj fokusiral na zaključek festivala, ki bo 2. februarja v Slovenski filharmoniji in bo obenem tudi odprtje zimskega festivala Ljubljana. Nekako s prvim festivalom obeležujemo tudi 40 let skladatelja Vita Žuraja, ki bo v sklopu celega festivala imel 3 izvedbe, poleg začetne Alavo še skladbo Top Spin, ki bo na vrsti danes večer. Odprla pa bo tudi zaključni koncert festivala oziroma odprtje festivala Ljubljana. Gre za skladbo Tišina, prosim, Quiet Please, po kateri smo naslovili tudi ime koncerta. Gre za izjemno duhovito skladbo, ki ima poleg tega, da na izjemno zanimiv, humoren, inovativen način zabava publiko, v sebi nosi tudi sporočilo za občinstvo, ki ga bom zdajle prebral. Quiet Please. Drugače se ne bodo slišali prvi zvoki skladbe. 3 glasbeniki cvrčijo na odru, zmeraj glasneje in jasneje. Najprej kratek portamento, nato arpeggio, zato Quiet Please, solistična kadenca starejšega abonenta, odvija bombonček proti kašlju, s poudarkom v visokem registru. Skladba je vendarle napisana zato, da igra trio in ne za kvartet. Quiet Please. Postopen crescendo je zmeraj očitnejši, ritmična struktura vedno gostejša. Quiet Please. Nekomu padejo ključi na tla. Sonoren odmev. Kako se lahko ob taki pestri zvočni kulisi sploh še kdo koncentrira na glasbo? Manjka samo še, da prične kakšen otrok jokati. Quiet Please. No, tako je skladbo in pomen in namen skladbe opisal skladatelj Vito Žuraj. Potem učinkovitem uvodu pa nadaljujemo z nekoliko bolj klasično glasbo in sicer gre za arijo Zerbinete iz opere Ariadna na Naxosu, ki jo je skladatelj Richard Strauss pravzaprav sprva namenil kot scensko glasbo Hofmannsthalovi uprizoritvi Moliérove drame Žlahtni meščan. Kasneje skladba v operno delo, klasično operno delo. Solistka bo sopranistka Rinat Morja, ki je nastopila že na otvoritvi festivala v novo leto z novo glasbo, ko je zapela skladbo Alavo Vita Žuraja. Na podoben način, kot je Strauss napisal scensko glasbo za
Molièrevo tragikomedijo pa je nastala tudi skladba Bernda Aloysa Zimmermanna, in sicer kot imaginarna baletna glasba k Jarijevi drami Kralj Ubu. Avtor je glasbo ponaslovil kot spremna glasba k večerjam kralja Ubuja. Gre za izjemno delo, ki smo ga lahko v preteklih sezonah občudovali v ljubljanski Drami z imenitnim že pokojnim Jernejem Šumanom v režiji Jerneja Lorencija. Tako da sem tudi s tem namenom in s mislijo na to nekako uvrstil skladbo v spored. Skladba je cel kompendij glasbenih del klasičnih skladateljev, saj v njej Bernd Aloys Zimmermann citira dela velikih skladateljev, kot so Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Ettore Berlioz, potem Franz Schubert, mnogi drugi skladatelji, Wagner, citira tudi dela skladateljev 20. stoletja, Stockhausena, Henzea, Della Piccole in na koncu tudi samega sebe. Skladbi je avtor predvidel tudi spremne tekste, ki lahko nastanejo priložnostno, in sicer smo po posvetovanju z direktorjem umetniškim vodjo festivala Ljubljana nova besedila naročili slovenskemu pesniku Borisu Andreju Novaku, ki je za to priložnost ustvaril še posebej pikantne krilatice in, bi rekel, puščice usmerjeni pred slovenskim kulturnim praznikom, predvsem politikom in njihovemu odnosu do kulture. Besedila bo recitiral igralec Boris Ostan, ki večkrat sodeluje pri takšnih projektih, zato ne dvomimo, da bo to sodelovanje tako kot vedno izjemno. Tako, zdaj sem orisal prvi del programa, drugi del programa pa začne skladbo Franza Heinricha Biberja, gre za skladatelja iz zgodnjega baroka. Namreč vse sporede letošnjega festivala v novo leto z novo glasbo kombiniramo z klasičnimi glasbenimi deli, tako da niso v programih samo novitete in sodobna skladba, ampak se ta smiselno navezuje na klasična simfonična dela, in tako je tudi pri skladbi Bitka Franza Heinricha Biberja, ki je nastala leta 1673, v njej pa skladatelj v 8 stavkih zvočno upodobi vse značilnosti bitke, od bobna do zbiranja vojakov pred bitko, do pijančevanja, ko si dajo korajžo pred vstopom v bitko, do marša in do zaključka bitke. Pri tem pa uporablja za svoj čas izjemno nekonvencionalna sredstva in kompozicijske principe, zlasti kar se tiče zvoka, uporablja že takrat Bartok pizzicato, udarce z loki kolenjo po strunah, udarci z dlanmi po inštrumentih, z zatikanjem papirja med strune doseže zvočni učinek bobna oziroma tamburina. Hkrati po enem stavku, ko vojaki pijančujejo, uporabi celo 8-glasno kakofonijo. Skratka, to so vse kompozicijski principi, ki so značilni bolj za drugo polovico 20. stoletja, zato se nam je zdela izbira skladbo kot nalašč, da današnje občinstvo vidi, kako so skladatelji nekoliko vizionarsko razmišljali že pred več kot 300 leti. Tudi metastaze Janisa Xenakisa se navezujejo na bitko, bolj na vojno kot na bitko.
Xenakis je skladbo Metastaze napisal z mislijo na Einsteinov odnos do časa, z mislijo na posebnost matematičnih principov v razmišljanju Le Corbusiera, sicer arhitekta. Hkrati pa je skladbo napisal pod vtisom vojne in sicer slušnim vtisom. Kako je čas vojne na njega vplival iz absolutno zvočno zaznavnega, slušno zaznavnega vidika. Koncert pa zaključimo še z enim eminentnim delom madžarskega skladatelja Györgya Ligetija. Gre pravzaprav za 3 arije z njegove edine opere Veliki Makaber, ki jih je povezal v novo skladbo Misterij Makabra. Skladba je napisana za sopran ali opcijsko tudi za trobento in razstavljen orkester, gre za simfonični orkester, ki je na novo postavljen na različne inštrumentalne skupine. V njem pa, v tej skladbi pa skladatelj pravzaprav uporablja vse tiste kompozicijske principi, ki so bili značilni za čas nastanka skladbe in sicer vzpostavijo popolnoma nov odnos do modalnosti, do tonalnosti. Zato glasbo pravi, da ni ne tonalna, ne atonalna, ampak jo poimenuje kot neatonalna glasba. Hkrati je, kljub temu, da je bil izjemno izviren skladatelj, ni bil povsem odporen na glasbeni eklekticizem, zato v skladbi uporablja tudi vplive, v skladbi se čutijo vplive starejših mojstrov, kot so Monteverdi, Giacomo Rossini in Giuseppe Verdi. Tako s to skladbo zaključujemo ta koncert in ta naš festival v novo leto z novo glasbo, ki bo hkrati odprtje zimskega festivala Ljubljana. Poleg vseh akterjev, ki sem jih že naštel, bi omenil še dirigenta Gregorja Meyerhoferja, ki je tudi skladatelj, in dolgoletni asistent dirigenta Sir Simona Rattla v Berlinski filharmoniji, kjer pogosto dirigira tudi sodobna glasbena dela, zato sem prepričan, da se nam obeta izjemen glasbeni večer. Še enkrat bi se zahvalil festivalu Ljubljana, direktorju in umetniškemu vodji tega festivala za upanje in za to, da je sprejel ta izziv. Namreč sodobna glasba ni zelo dostopna občinstvu, pa ne zato, ker bi bila, ne vem, ni drugega razloga, kot je ta, da je še vedno čutiti nekakšen odpor do te glasbe, ampak jaz sem prepričan, da bomo prav s tem koncertom to presegli in da bo publika, ki bo prišla na ta koncert, vzpostavila nov odnos do sodobne glasbe. Hvala lepa. Hvala lepa, Klemen. No, jaz bi mogoče dodal še to, da se pač glasba deli na dobro in slabo, ne glede na zvrsti, tako da tudi sodobna glasba bo seveda dobra preživljena, slaba pa ne bo, tako kot tudi slaba klasika ali pa romantika. In je prav, da tudi poskušamo izvajati seveda naše sodobnike, še sploh, ker imamo tudi Vita Žuraja, na to sem še prav posebej ponosen in na to sodelovanje s Slovensko filharmonijo. Naj povem, da se pogovarjamo, to sicer ne sodi v zimski festival, ampak ko že o tem govorimo, tudi o gostovanju Berlinske filharmonije leta 2023 z novo Žurajevo skladbo, ki še ni napisana, pa jo piše po naročilu Berlinske filharmonije
torej mislim, da je dobil Abadovo nagrado in s tem tudi seveda to možnost. Če bodo prišli, upam, da bodo prišli seveda s šefom Petrenkom, ki, kot veste, ali pa tudi ne, je bil študent Uroša Lajovica na Dunajski visoki šoli za glasbo, dirigiranja in ki je Uroš Lajovic pa je bil preglikar tle pri meni, ampak moral iti naprej. Tako da vidite, da se nam dogaja. Ampak zdaj gremo pa dalje in sicer na drugi koncert, ki bo nekoliko drugačen. Tukaj imamo dva gosta in sicer dirigenta Simona Krečiča in pa sopranicko, kot sem bil rekel, oziroma gospodično Elviro Hasanagić in Biaskarb. Bomo poklicali zdajle tudi kar čez kakšno minuto ali dve, ne še, gospoda Joseja Kuro preko Skypa, nas čaka, mislim, da v Madridu, doma. Bo tudi kaj povedal o tem zanimivem koncertu in programu. Pa bi mogoče najprej dirigenta gospoda Krečiča, prosim. Ja. En lep pozdrav vsem skupaj. Najprej moja iskrena zahvala gospodu direktorju za vabilo. Zelo smo veseli in počaščeni, da tudi naša hiša lahko sodeluje na takih dogodkih, kot je zimski festival. Ja, če govorimo o Joseju Kuri, moram reči, da me na njega veže kar veliko enih spominov. Spomnim se njegovega prvega, mislim, da gostovanja v Ljubljani, to mislim, da je nekaj dobrih 20 let od tega, ko se spomnim, da so predvsem vse moje kolegice, sošolke, hodile na te koncerte in predstave, predvsem tudi zaradi njegove impozantne postave in stasa. Skratka, takrat še seveda on samo kot tenorist. Potem v teh 20 letih se je pa seveda on zelo na nek način v različne smeri razvil, tako kot danes poznamo še vedno sicer kot tenorista, ampak po programu sodeč tudi že malo na pol tudi baritonista v kakšnih točkah. Je pa poleg tega tudi režiser, scenograf, dirigent in tudi v bistvu aranžer oziroma skladatelj. Kar se programa tiče, je zastavljen nekako zelo pestro. Jaz moram nekako ta njegov koncept teh koncertov poznam že odprej, ker sem bil na enem od teh koncertov v Dubrovniku, mislim, da pred 2 leti, ko je nek podoben koncert naredil z Zagrebško filharmonijo in tam sta si potem z Mladenom Tarbukom izmenjavala paličico, tokrat pa nekako z mano. Zdaj, čisto točno, sicer je napisano, kaj dirigiram jaz, pa kaj dirigira on, ampak jaz mislim, da tukaj so stvari mogoče še malo fleksibilne. Včasih se mi je zgodilo tudi pri kakšnem takem podobnem koncertu, da tik pred koncertom so rekli, ja, pa dej rajše ti to, ali pa bi jaz rajše uno, kakorkoli, ampak skratka, mislim, da je moj prispevek dirigiranja nekje 1/3 koncerta. Vse ostalo bo pa prevzel gospod Kura. Bom pa jaz absolutno pripravljen na vse, bom že pred prihodom solistov in gospoda Kure imel v Mariboru z našim orkestrom vaje, da bomo pripravili koncert tako, kot je treba. Kar se tiče programa, lahko rečem en lep operni kolaž zelo znanih arij in duetov, od Leoncavalla, Bellinija, Sensana, Gounodja, Verdija, Bizeja. Potem bi pa jaz tukaj rad mogoče izpostavil prispevek Carlosa Guastavina, ki velja v Argentini kot za nekakšnega argentinskega Schuberta. On je predvsem mojster samospeva. Sicer je živel mnogo kasneje kot Schubert, umrl je, mislim, da pred kakšnimi 20 leti, nekaj takega. Prvič sem ga spoznal, mislim, da prav v tej dvorani, če se ne motim, na enem koncertu, ko sem spremljal Markosa Finka na klavirju. Takrat sem kar nekaj Guastavinovih samospevov igral. Gre za zelo lepo glasbo, ki pa ni bila orkestrirana, ker Guastavino ni bil orkestrat
avtor, ampak je bil predvsem skladatelj, ki je pisal za klavir in za glas in klavir. Zato se je pa tega lotil kar Jose Cura sam, tako da so ti aranžmaji, orkestracije njegovo delo. Zelo sem vesel tudi, da lahko sodelujem z dvema kolegicama, s katerimi tudi že na nek način zelo dolgo sodelujem. Elvira Hasanagić, ki je bila tudi že gostja naše operne hiše, izvrstna sopranistka, mednarodno priznana. Mislim, da mi ni treba kaj dosti več govoriti, bo tudi še sama lahko kaj povedala. In pa tudi Monika Bohinec, s katero nas tudi veže že eno dolgo sodelovanje, ki je pa, kot vemo, že kar dolgoletna članica Dunajske državne opere in je ena od naših umetnic, na katero smo lahko tudi zelo, zelo ponosni. Jaz bi to morda za začetek. Hvala lepa. Mi dva zdaj poskušava poklicati Joseja Curo in upam, da bova uspela. Evo. Ne, kar mene dajte, se bo z mano pogovarjal. Ja. Isto je v redu. A kaj slišimo? Jaz sem ostal brez slikce. Aha, zvoni. Vidite, ta tehnika nadaljavo. Jaz to prvič počnem v javnosti, tako da bomo zdaj videli, kaj bo ratalo. Mogoče je šel kam se brit. Dobro, še enkrat. No, v tem času, dokler mi zvonimo, bomo pa prosili gospod Hasanagić, da kaj pove. Prosim, Elvira. Dober dan, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bi se tudi rada najprej zahvalila. Aha, samo trenutek. Hello, Jose, how are you? I am fine, thanks. We are having press conference here with a lot of journalists and friends, and Elvira and Simon, conductor, and Clement. We miss you, but I think we can do with Skype. So tell me, how is weather in Madrid? Well, to begin with, hello to everybody. Good morning, good afternoon, whatever. Is anybody there? Hello? Yes. They hear you. Can I hear you? Hello? Hello. Good again. It's very cold. It's -5. So -5 in Madrid is a lot. And it's very sunny, so at noon we get 15 more or less. So we have 20 degrees of difference in the morning and the noon. Okay. No, leave it, nič enkrat, kar pustite. Now we hear you very well. We see you. Okay. Yes. I'm back. Okay, so Jose, tell please to our guests, what was the idea when you were composing this program together? Well, the idea is always the usual thing. I mean, to try to use some of those very well-known pieces, like Pagliacci, etc., in order to bring people to the auditorium, and then in the middle of those, show them some completely different music. Like, for example, the 4 Argentinian pieces that I'm sure is the very first time ever anybody performed them in Ljubljana. Yes, and I remember your concert maybe 20 years ago with Slovenian Philharmonic Orchestra. At that time. Thank you very much, Darko. 20 years ago, yes. I remember you had a very long hair, you two. And some kilo less, I think, but. Some lots of kilos less, also myself. After 20 years coming back, and Otello coming back to Ljubljana, it's different experience, and you are working a lot as a theater director and also stage designer and conductor. So must be the view must be much more wider and wide and complete. What you can tell about this? Well, it's a very ambitious approach, of course, and many people used to ask me, why do you do all that? And my answer is always the same: why not? I mean, life
life is short, as you know, and it's passing very fast. We're talking now about 25 years ago when I did my first course in Ljubljana, and in a blink, we have passed 20 years, you know? So there's no time to sit down and say, oh, you know, yes, maybe I will do this, maybe I will do that, or I will not do this thing because people will criticize me or things like that. You know, whatever you do, people will always follow you, the ones who love you, and criticize you, the ones who don't love you. And you know that very well. As the manager you are, a lot of people are happy with your administration, and a lot of people would like to kill you. So that's the usual thing in the humankind. So I think the best thing is to do what you feel you have to do. Of course, to be honest and to be professional, because it's not about getting in front of the orchestra or in front of a theater for a production and putting everybody in troubles because you don't know what to do, because then you would be irresponsible. But if you are professional, you are prepared, you have a good team, and you work in a very good, solid theater, why not? And the proof is that many of the productions we have done with my team in the last 10 years were very, very, very successful. We are very proud of them. And so why not keeping on doing them? By the way, let's do one in Ljubljana. Great. We are looking forward to the concert on February 4th at 7 p.m. And you will first time work with two wonderful ladies, Elvira and Monica. Elvira is also here. You cannot see her, but she is just next to me on my left. Hello, Elvira. I'll be there soon. Just wait for me. Good. Okay, so maybe any questions from the floor to our guest before we, or you would like to say something, Jose? But what can I say about Ljubljana? You know I love that city, and every time you call me I say yes immediately. Never is a discussion. I love the place. I think Croatia is of the countries of the so-called Balkans, which is not very accurately as we know, but it's the country where I have performed most. I think I have like 4 or 5 or 6 performances in Croatia in my career. That makes a very strong link with your country. You mean Croatia, not Slovenia? And where the hell are you? We are in Slovenia, of course. Oh, I know, you cross the river and you're on the other side of the world. I'm sorry, that's all a big blur. But we have nothing against Croatian Sea, so if they follow you, we are happy. You can write in French, who has a very good tenor, but has no idea of geography. Okay, when you come to Ljubljana, I will show you the border. You show me the border. Good. So any questions from the floor? No questions. So Jose. From the floor, from the people sitting on the floor. Yeah. But you know, the British, they cut it always, all these expressions. I used to manage some conferences in the past, and sorry for this bad behavior. So. Can you turn the phone? I can have a view of the... Yeah, please turn. They will turn now that you can see how many people are here. You see? So. I see bottles. Yeah. Hello, everybody. So you see. I see you in a couple of weeks. Yeah. This is the first time that we did it by Skype. So thank you, Jose. These technologies are so incredible that allows us to do a lot of damage, as you know, because a lot of damage is done with this technology, but a lot of good things are also done with this technology. Yeah. This is one of those. Yeah. Okay, so of course they cannot replace us. They can help us, but they cannot replace. No, of course not. And for the moment there's no machine who can sing Othello. There are some machines pretending to be tenors. Yes, well, no comments. Don't pull my tongue, because then you have a scandal in the press. Okay. So Jose, many thanks and very welcome to Ljubljana soon. And I see you very soon in Slovenia. In Slovenia. Okay. Thank you. Bye. Bye-bye. Tako, no vidite, pa nam je ratal. Jose je še vedno z nami. If you understand Slovenian, zdaj je prekinil.
nisem mu hotel še reči, da lahko še malo ostanem. No, zdaj pa gremo k Elviri Hasanagić. Elvira, se opravičujem, pač smo dali prednost tehnologiji in pa Joseju, čeprav bi morali dati prednost dami. Izvolite. V tem primeru ne bom zamerila. Dober dan in lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, kaj naj človek reče po enem takem čudovitem Skype callu, ne? Če pride ena taka dobra energija v Slovenijo, se lahko samo veselimo takemu koncertu s tako priznanim vsestranskim umetnikom. Simon je že predstavil program, tega programa se strašno veselim. Tudi sem zelo vesela vnovičnega povabila strani Zimskega festivala. Hvala za zaupanje. Lanskoletni koncert z Ramonom Vargasom je bil čudovit. Mislim, da tokrat bomo še boljše uspeli očarati publiko, zato ker imamo tako pestro zasedbo, čudovitega dirigenta in enega in drugega čudovitega pevca in še mezzosopranistko Moniko Bohinec. Tako da mislim, da ne bomo obljubili preveč, če rečemo, da bo en strašno lep koncert. Hvala lepa, Elvira. No, za vprašanja seveda bomo na voljo na koncu. Jaz bi mogoče zdaj predstavil še koncert 6. februarja. Gre za Queen Six, zasedbo, ki deluje predvsem v Londonu, tam je tudi so stacionirani, njihov sedež, pojejo po vsem svetu, prvič prihajajo v Slovenijo. To je vokalna skupina 6 moških glasov, imenujejo se Queen Six in tudi njih, upam, imamo na zvezi kmalu, kar pokličmo. Z nami bo gospod Simon Whiteley, čeprav smo rekli, da ga bomo poklicali pred 10 minutami, upam, da je še tam pri telefonu. Ta pogovor bo prvič z njim, gospoda osebno ne poznam, ampak se bo kmalu zgodilo. Hello. Hello. My name is Darko Brlek, I am from Ljubljana Festival and I'm just conducting here a press conference for your concert on February 6th here in Ljubljana. Thank you for having us. Yeah, so I think the best is if you take over and present the group, the program, and then, of course, we will give you some questions also. Sure, okay. Go on, please. Thank you, thanks very much. So we are the Queen Six, well, we are two of the Queen Six, as you can see, and we are 6 of the adult singers from the choir of St George's Chapel in Windsor Castle. The 6 of us got together about 10 years ago and decided we wanted to make music as a smaller group and to sing some non-sacred music. So in the chapel, obviously, we only sing religious music, which we love, but we also wanted to get together and sing some of the pop and the jazz arrangements and that kind of music and folk songs and that kind of thing, which leads us on to our programme, which is all of folk songs, pop and jazz, and it's called The Mood We're In. And each half starts with a section of 3 folk songs, and then we move into some more of the lighter side of the pop and jazz, including arrangements of songs by Michael Jackson and Nirvana and various other people. So, I think we could say crossover. Yes, absolutely, yeah, that's right. I will ask my now colleagues just to turn a little bit the computer that you can see to whom you are talking, that I'm not alone in my room. Okay. So those are participants of our press conference, journalists. Okay. So you see plenty of people. We are presenting 3 concerts for the 3rd winter festival here in Ljubljana, and you will be also, I think, very happy with the hall. It's very nice acoustic. It's wonderful. Nice hall, secession style. You sleep in the same, but you don't sleep, you just come and go back in the evening. But if you would sleep, it will be the same, you could go with slippers from your room to the hall. So it's sure. But it's like in your castle, I think, it's the same story. Yes. We're very, very close to our work. Yeah. So tell me, would you like to address something else to our guests, maybe some special thing which we don't know about you, but it's interesting.
Married, not married, Grammys, no Grammys. You want to? Well, I don't know how personal you want us to get, but so as Simon said, we live very close to our. I could probably pick up the phone and show you the chapel. It's just there. We live next door to each other with our families. Some of us have children as well. And we sing together every day. We sing 8 services a week in chapel. And that's part of our product. It's part of what we do. Is the fact that we know each other so well because we live next door to each other and we sing with each other every day. It's quite a difficult situation to explain to somebody who hasn't seen it. When I first told my father that I had got this job and tried to explain the job that I do, he really didn't understand me, but he didn't believe me for a year until he actually visited it, because it's so unique. Apart from that, it's a slightly surreal existence, being a professional church musician, and then we use the time off that we have away from chapel to do these short tours. So the only reason we can come to Ljubljana is because we have one free day in the middle of the week on Wednesdays when we don't have to sing in chapel, and we can undertake these very short trips. So the union is limited to holiday time. The Union Hall will be for one day your chapel. Yes, absolutely. We are looking forward and we welcome you. So see you on February 6th and thank you. Maybe there are some questions from our guests. Sure. Are they? No, they are waiting you. So welcome on February 6th and we say in Bocca Lupo. Thank you so much. Thank you. Thank you indeed. Bye bye. Bye. No, tako. Pa so gospodje povedali to, kar bi jaz sicer lahko tudi, ampak se mi zdi precej bolje. Zelo zanimivo, tudi jaz nisem vedel, da imajo 8 maš v kapeli in da so samo ob sredah prosti. In seveda vidite, da je spet zimski festival od samega začetka, torej od otvoritvenega koncerta, ki je prav poseben in seveda zelo vredno gleda. Vljudno vabim vse, da pridete do koncerta opernih arij z spet neko posebno noto in do tega zaključnega koncerta planiran zelo pazljivo, da lahko tisti, ki želi, pride na vse 3 koncerte in mu prav gotovo ne bo dolg čas, ker so tako različni, da bomo slišali veliko stvari novih, ki jih še nismo. Zahvaljujem se Klemnu za to izčrpno poročilo o otvoritvenem koncertu. Seveda, zgodovina in umetnost, seveda in dogodki geopolitični grejo zelo skupaj. Zato smo tudi, kot veste, dali prevesti biografijo o Wagnerju, ko smo zaključili izvedbo Wagnerjevega Ringa, ravno zato, da se lažje razume, zakaj so ta dela nastala in zakaj so taka, ko so nastajala, in seveda prav gotovo bo tudi ta otvoritveni koncert odsev nekega časa, takratnega in pa seveda tudi našega. Preden se vam zahvalim, bi rad povedal še nekaj stvari. Torej, vstopnice so v prodaji na spletu ljubljanafestival.si in pa seveda na naši blagajni. Koncerti se začenjajo ob 19. uri, prvi v Slovenski filharmoniji, ostala 2 v Unionski dvorani. Ampak to še ni vse, kar bi vam rad povedal. Prosim še za 5 minut vaše pozornosti, potem bomo imeli tukaj kosilo, na katerega ste vljudno vabljeni. Kar nekaj stvari se bo še zgodilo po zimskem festivalu. In sicer najprej slovenski glasbeni dnevi, ki bodo med 3. in 17. aprilom. Tukaj v Viteški dvorani bo potekal simpozij posvečen 100-letnici univerze in pa glasbene akademije visokega šolstva v Sloveniji. Tudi začeli ga bomo v Cankarjevem domu s koncertom Orkestra Akademije za glasbo. To bo otvoritev 3. aprila. No, potem pa kot nek uvod
v poletje 17. junija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, Verdijev Requiem, dirigiral bo Placido Domingo, izjemna zasedba pevcev, med njimi tudi Elvira Hasanagić. Ne bom zdaj bral vseh programov, samo to, da gremo malo skozi, ker bomo tako še imeli posebne novinarske konference. No, potem bi povedal še seveda poletna noč, 20. junija, tradicionalno na Kongresnem trgu. Letos bomo odprli festival 2. julija z operno predstavo Aida. To je koprodukcija Splitske opere, Mariborske opere, potem Slovenske filharmonije. Mimogrede, Slovenska filharmonija postaja rezidenčni orkester festivala Ljubljana, ampak to vam bomo uradno drugič povedali, ko bomo to tudi podpisali. No, ta predstava bo prav posebna, saj bo prva predstava velika, ki jo bomo poskušali narediti za Kongresni trg, torej ne samo na odro, ampak za Kongresni trg. Sodelujemo pa tukaj tudi s Kobilarno Lipica, tako da bodo nastopili tudi konji, ki bodo seveda prav tako ozvočeni kot vsi ostali, tako da gre res za kompleten vtis predstave. No, še par dogodkov, par highlightsov vam povem, tako da vas bo zanimali. Pride tudi Martha Graham Dance Company 4. julija, pa Elena Mosok, Thomas Hampson, pa Münchenski radio in zbor Bavarskega radija, orkester in zbor Bavarskega radija z Ivanom Repušičem, Wagnerjevi in Verdijevi zbori bodo na programu. To je eden najboljših zborov nasploh, tako da bo po mojem prav zanimivo. No, dva muzikla iz Rusije tokrat v visoki tehnologiji z njihovo predlogo klasično Mojster in Margarita Bulgakov in pa Demon Onegina po Tolstoju seveda. In kaj še imamo? Rudolf Bulbinder in orkester Marinskega gledališča igral v 5. klavirski koncert Beethovenov, pa tudi dirigiral. Dan prej bomo slišali pa koncertno izvedbo Lucije di Lammermoor pod taktirko Valerija Gergijeva. Pride tudi simfonični orkester iz Šenžena, pa Izraelska filharmonija z Mehto, pa Slovenska filharmonija bo prvič igrala pod taktirko Šarla Duthoja, ki je, kot veste, eden najbolj znanih svetovnih dirigentov. Toliko za pokušino, prav gotovo bomo priredili posebno novinarsko konferenco, kjer bomo predstavili seveda še tako Slovenske glasbene dneve, kakor tudi poletni festival 67. po vrsti. Mogoče povem še to, da bo nastopil kot solist 10. julija tudi Ivo Pogorelič z orkestrom RTV Slovenija, pa Ater baleto z Kilianovo predstavo, pa kaj še. Veliko se bo dogajalo, vstopnice so že v prodaji za muzikle in tako naprej, tako da mi smo seveda na voljo za vse te informacije, sem pa prepričan, da bo 67. festival zelo zanimiv in mogoče celo presegel 66. Se bomo potrudili, naši izvajalci pa tudi. Tako, sem še kaj pozabil, Živa? Torej 12. marec, ob kateri uri? Ob 12. uri, tako kot danes, 12. marec vas vljudno vabim na novinarsko konferenco, kjer bomo natančno predstavili z gosti program, katerih že po vrsti sem pozabil, 34 slovenskih glasbenih dnevov. Mater, jaz sem začel pri 7. Dobro, ni čudno, da pozabljam. Tako, to vstopnice lahko kupite tudi na Eventimu in na Petrolu. Akreditacije kot vedno, so kakšna vprašanja? Če ni, se vam zahvaljujem za vašo prisotnost, hvala, da ste bili potrpežljivi z našimi tehničnimi poskusi
prvič na naši novinarski konferenci in seveda vam se zahvaljujem našim gostom tudi in vam želim dober tek. Hvala lepa. Ja, normalno. Aha, dobro. Opa. Potem sem eno kratko zjavo spet.